Final no khabai khubai lam chogo IPFT long live 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 Tipra Motha ni IPFT final no khabai khubai lam chogo sini konsep kongsoman program program chung sini division ni Tipra da sini saat pode mono bis sini yor zero khaimada da yes sini ये kamera develop Rotindra Devarma CC member Korimon Devarma MCC member Susanto Devarma ini sampai Rikha di sini Parti IPFT ini CC member ini agak penuh di sini member sini Salka Khoi division और Mwtai adhesive lace Holong Mwtai adhesive lace kaisa sini joining program sini और joining खायका 7 family 22 butar जों बरंनो खाबाय खुबाय लाम सगै जों हारका मानजाखा सिनि अरो सिनि तुलासिकने एरिसि ब्लक नि चेयरमैन तथा पार्टी आईपीएफटी नि एजीएस तै सिनि सेंट्रल कम्युनिटी जत्तो आदं संतंगो सिनि रथेन सिनि दाबिमल तै जत्तो अरो डिविजन हंगै सामखाय दनाय जों बरंनो जों जत्तो हामजागुं रिवैनो बसकांगो जों आईपीएफटी पार्टी पार्लियामेंट जे सानमुंनो तैबो जों सभा कथर खायति सावै जाहाथे सिनि अ मान थाइनो दिखायना बागै जों दिनै अ माहाय प्रग्राम खाय जयनिं प्रग्राम न हातो आं खायथ' आईपीएफटी दंमोन ओंखाय टिप्रा मथा थांखा ओंखा आं बेहा मुजमानै देहा मा फायखाता नखसामोन बेहा किप्लि सबायता Olaga 7 परबार बुटा 22